sat kita kisno ba pergi ki besupa sap ki bapampong ki batu ki baki banyak syai hokdan na somodong ni nakaliam jongi government ni priang soba soba warra no kamploy kani marilong dorbar hamte yang bo parlimen ye kren no wood warra no kani na welcome ya jikren jong presiden ramba joko BPP ba undai ba bor ya UMP jong but nila de pas ya ke resolution kaben kong pas ya INP kabaan pas ya kanika each din kabidega. For many years we've been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. Assembly ka NPP bagi UDP ke Trelang ka Kongres ka Syong Syasai yang persya ka bahapo District Council ka Kongres bat ka NPP ke Trelang kami ka komele drama ka ba pengi ano yang abang jai benrio kamdai kemudian baong mano-mano ngasko ko siya lang la asrai fi tar musim ide kuma Uwairu ukuran Uba Ardan, Aru ukuran Uba Ardan, baru parti ukuran Uba Ardan. Midai syu benang tu kena dia jangka VPP ko endai ba Riki Singkon. Lidai bendai Uba Ardan. Midai syu tu sitting MP bendai tu Uba Bersan Pala. Lidai Uba Ardan. Syu baro. Untuk kai gini ke ba kikiran Uba Iwan apa sayang. Kacu biang hikir ko melap election. Mensyu au kurtong wong jit yang ada dua bung. Wan sa Madam Amperin ang aidok kyong aidok siang. Kabam stu tahu tu perstun sio mau tu le kasadut ka bakhleng ka ba bang ka kumta kaya la election kum ngin duai jor namang ide kristan ngin duai jor ba ublay un isnay ka tu tangah hala ka wan hala tu Hindu hokmat imani kasyat jai Sri Ram undon balai salah banadan hikmat dengan bentiu dak umbi nak hikmat sundon to ku boleh sibol yang saya betek